Un tip valioso direnta na polis llamarse alrededor de un hora, visando que tem dos bulto grande ta drift arriba lama. Polis ng marítimo ku awarta conta com mais equipo, mejor entrenamento e experiência, adrenta ação mesora. Un rato después, el promeboto de polis logra llegar na altura de barcadeira e atopa verdad com dos bulto grande. Asa kanang for de lama yahin kanang deng boto de polis ku apercura pahiba ng terra. Assim, no llega na UAF a entregar bulto na Departamento de Crime Organizado e Corpo Policial Aruba, com a Warlo Messer sigue com a investigação para sacar que tipo de droga tem exatamente. Também investigação tático e estratégico, lo tem que conduzir llega na possível sospechoso ng responsável por droga aqui, seja llegando ou saliendo fora de nos isla. Un costa seguro ahora es droga tabao de custodia de autoridad policial de Beslag, pues lo no supermercado sino ta clapa o destruir para siempre. Y a forma aquí te vuelve dar bajo mundo un slag duro en un esfuerzo continuo de policía para combatir criminalidad de una forma estratégico y duradero.